I pozdrav ljudi, moje ime je Sweetpie i dobrodošli u još jedan video. Danas igramo Counter-Strike Global Offensive Deathmatch. Kao što vidite, noob sam. Evo, trebao sam igrati ovaj The Forest Co-op ili The Counter-Strike Global Offensive Zombie Mode, Zombie Escape Mode, ali nema igrača. Jednostavno, nema igrača. Jer YouTube neće bilo biti puno komentara, ali sada jutro. I da, vidim, ja sam tu sam noob. Snimat ću i Forest Co-op i ove druge igre. Trebalo sam samo pa igrat ću 2 runde deathmatcha. Znači, ajde. Neće biti komentara. Uvijek kinuti isto. Da, skinove. Ja sam skinove, imao sam i sve, za svaku pušku sam imao 2, to je jedna bolja skin. Ja sam imao 10 € na Steam, ne što koristim, sve te skinove dobio neke skinove, opet neke. Ne znam, ako čujete nešto pozitivno, žao mi je, valjda ne čujete. Ajde. Nikad ja nemam. Dosta mi skinovi. Ne znam da li čujem nešto. Ajmo. Evo, prosto zbog kratkog grahovih seški sam praca, ne znam sam prošla sam mrta. Op, i ovo Dust 2, wow. Sam uvijek na Deathmatch Dust 2 skoro. Imam ja i Operation Vanguard. Nemojte pitati. Brat, ne slučajno. Opa! 2 kila. A ovaj me, imam 1 health, wow. Opa! Imamo još. Ajo, kad bi se dobio kill, neki stvariš. I da, ja sam smanjio se da sad dosta igru i ne laga na haje sve. Ne čujem se ovdje, ne znam zašto. Sa Audacity ne snimam zato što ne mogu namjestiti zvuk, uvijek nisam čak i ja ovdje nešto krivo. Treba se baš potruditi oko toga. Snimam se Sony Vegas 11, renderujem uvijek mi se nešto pobrka. Dobro, ovako onda se snima Fraps, sve snima Fraps. Nema veze, ipak sam početi. I ljudi baš subscribe znači sada svaki subscriber mi je važan, tako da stavite subscribe. Znam da videovi su nisu dobri, kako bi rekao, početnik sam snimam. Znam već kakav sam. Opa! Vidite. Igram i ona je zgubi dan i jedan server isto. Balkanski isto. Kud više, gledam, imam neke skinove. Najbolji je skin na... Što je? 5-7 neki. 7 nešto. Ja mislim tako. Dobro ste teroristi. Inače igram na random weapons, dobro vidite, da su malo random, da se izmjenjuje.
daj snimaš taj zombie escape. Ali ja čekam se. G, znači kao bonus sve to kao zarađuju. Baš sam danas gledao neku igru, dobru, jako mi se sviđa, ona. Kako se dobro? Online. Division 6, kako već ide, ono 6 nešto. The Siege. Baš dobro izlazi, tamo kraj 2015. Ali igrice OP. AWP imam, samo što sam ja noob. Nice shooting. Aj baš sam ovdje tunel nije baš za... Ja, ovo je blizu. Ubi ga više, ne moram ja. A daj, znači, milimetar. Opet moram biti. A brigao me opet natrag, opet je bio isčak. To se nikad ne može pokretiti. Nikad, baš nikad. Sam ulazi su baš je zločest. Nisam baš možda trebao ulaziti. A baš sam slučaj sam igrao u Forest Call. Dali smo zidili Campbells, Hannibal i da. Forest. Baš mi. Nju sam dugo i očekivao. A ne. Da, sad te tako počeo taj escape mode. Ali bježite u to. Igra puno igrači, zakon. Opa, nova. A daj, kako ja ne... Neki put ne razumijem baš tehniku Counter-Strike. Ne mogu baš se šakati. Pao i ne znam. Pro skills. A bolje mi ide na serveru, ne idem baš na deathmatch, ali idem na tom serveru. I Minecraft mi se da i ja igram još igramo premium server, a ne idem trenutno sam kuću i baš dobro sam zato igramo i igramo sad na Mineplex zato što nemamo više premium account, da primijeni na normalno sve hakovanje. I ovdje ne bavim sve se samo možeš. Pro. Treba se ja zvati, da se je svit pari. Gdje je ime? Još jedan. Olji! Kakva trojica? Vetar sile. Salat. Ne mogu kožu. Super treba. Aj joj. No, meni da 100 minuta. Opa. Iza te jubi.
Vidimo. Ajde! A nisam vidio da je gotovo, nisam. Da imamo šta dobiti. Ne. Dobro ljudi, vraćam se kada počne sad drugi deathmatch. Valjda neće biti opet 22. A neće biti tako bude 22, jer uvijek je 22. Dobro ljudi, vidimo se kada počne drugi deathmatch. Vidimo se. Nas ljudi opet. Evo nas u drugom deathmatch, opet Dust 2 naravno. Probao sam, ali u drugi deathmatch opet me prepacilo ovaj Dust 2. Neću snimati, ne znam, ću danas to... Aha, ja sam sada Hunter. Ovo mi je da najbolji skin. Dobro mi se svidio. Sa prijateljem Jazom i s Larijom još po nekim igri. Ima sam prije igrao, sam malo prestao igrati. Im se može izbaciti oboje. O, makar. Ovo mi je isto dobar šak. Ode! Samo skačem, ovo je dobro, brzo se to vidim sve. Dobro je, baš puška. Ja sam gladan. Kokoš. Ajmo naražati s njom. To je nemoguće. Konj. Baš ste, ono, kako bi rekao, bio je što primijetio. Ću kastiti, evo, ovo mi je najbliski plin, ovaj silver quartz kao 30 centi košta. Tako i ja i prodajem. Prodao, da. Ode se i mislim. O! Je ovo bio bot? Ne, baš je bot nešto. Opa. Wow, još sam živ. Kako je to mogu? Ma daj mi ti meni raditi M4A4 ili ima još možete birati između njega i M4A1S kao sa silencem. Nisu to prva dva. Zakon pušu. Dva, kako sam to ispod dva. Šta? Neću stavljati na off, zato što samo malo igram sa ovim dijelom. Ja sam igrao prije, igrao sam Counter-Strike 6, a onda sam a ne znam se da bi Azir. No. Ovo ima M4A1. Znači ga na high sve, ja. 25. Ne lagam. A i Forrester mi pošto onaj prvi video što sam stavio. On mi je lagan. Sad ja ne znam. Sad nije igrao sam. Izmiješam u high malo normalno, sad igram sve na normalno, ništa. Baš ništa, uopće FPS. O, imam i ovdje neki skin. Dobro je, gore da te umre. Ja sam imam drugo izbjera. Koliko? Wow, 70. Valjda sam da opet... Shut the fuck up, you fucking piece of shit. No. Dobro. Čekaj.
A da, ja sam baš me. Dezertiram me. Beretke. Da, dobro mislim. Ajde, dobro. Kako je ovaj? Wow, da, nekako na ovaj strojni se u zombie escape. Opa, sam se on nekrio, ovo niste no scope. Da, da je bar bio. Nikad nisam uradio da se ajde bar. Ah! Mislim da ušao. Great hit. Good one. Čekaj, stari, da M4. שיחקת אותה. Tu je bio. A da, ja njega počnem poslije to sve. Paf. Sad si gotovo, svetio sam se. Nije baš neki put se baš ne ponaša. Dobro, to je svaki put. I da je onaj Left 4. Ne znam da se svidi, slabio sam se čuva, igrica se previše čuva, a ja sve bilo isto, nazvao sam ga deja vu, jer sam bilo bolje. Jedno ti isto. Wow. 5. You stupid idiot, I would come for you and you have weird kid you. You bloody idiot. Shaki, ah. You bloody idiot, I would come to you and I would kill you down. You cannot keep me with a petrol, then you're waiting me, you know, I die. Very dumb. Bitch, you're gonna be. Wait that for dick. You're not as competent in little fucking faggot. You can go fuck yourself. Eagle. Do your street in competent and wait till you can you fucking idiot. Šta sad No, I'm si not pošao very much govore? noob. I'm not. You're Russian. I'm not Russian, you noob. Брускарачи. Не бросни метро, контрольный обстрел ясно. Pa za koji jezik govori? Привет, девушка. Ruski je. Vodka fucking faggot. O, bio sam kod njega. Opa, lag. Jedan. What? Frame drop. Jedan, dobro. Čudno. Što sam mi rekao sajpe ovdje. Wow, neki lag. Ne veze. Njega ću se koristiti. Дружня Wow, дрочня, lag. Russian, you know. A zašto Ej, Borg, lag? daš mi. Yes, my friend, very much. Nije mi dosta pojma. Yes, my friend, yes. Nice shot. Ah, čudno. Danas za ručak imam pizzu. A jutro me jako bio sam na vezi. Evo, jutro. Sad nije više jutro. Ne znam koliko, sad je pola 12. Tako, gotovo ljudi za 50 sekundi. 20, koliko je trajalo video? 20 sekundi. Very much no scope, my friend.